Shalom, selama alante kasih tamuanta, atu totemo, lan cerita mingguan, sekolah minggu, gereja Toraja, minggu makpen 5, tanggal 30, bulan 10 misa, tahun 2025. Atu totemo la umbasa ki kadana puang matua, apa dolo di oma itu, mai komi tarapa tamas sambayang. Puang matua, puang tutontong undaranaikan lan allo katuanki, allo yate rampokan makure sumanga belan napa kaboromi sia tontongkan mika masei. Atu totemo o puang mi pasitamu omokan ulendui kadanmi lan cerita mingguan cerita sekolah minggu gereja Toraja. Laki basa sangtan kadalan mai surak madatumi kiranuan anna kamu tu tontong urondongkan anna yate kadami maadin laki perangi si turu lalam pak poroyanmi angki tontong umpogaui lan mintu tengka kedeki lan sanganna puangki puang Yesu ki masambayang mati kalemi. Amin. Kadanna pong matua tula tabasa atu totemo diala lan mai Luka pasala misa aya 60 karua saya lako 70 kasera. Luka pasala misa aya 60 karua saya lako 70 kasera. Ulun na tu pak basanta nakua nanian pak tendengan na Sakaria. Mintu na kadipangkeran lulako nasang puang kapenomban na to Israel. Belan na denmo mamasena umpe maranga to napilei na padendanan ni kadila bakan. Sia na ben danan miki tanda kamarendengan lan banuan na Daud taunna. Susitu kadanna mangka napasun mintu Nabi Maserona tempon diomai. Kumua antalesu diomai mintu ualinta sia diomai limanna mintu tong kabiri iki. Kumua nasunduni tu mamasena lako nenek to dolota sia nakilalai pole tu pangalu madatunna. Sia yatu kada mangkana bisei nenek to dolota Abraham. Lana pakamasian lako kaleta. Ia kelesu miki diomai mintu ualinta ta emo talamataku mengkaorong lako alukna. Si kami miki kamaseruan sia kamaloluan dio olona mintu allo katuanta. Nayatu iko anakku iko mo ladisanga nabinna puang patodoranna. Belanna ladolo ko dio olona puang umpasakaran ni lalanna. La umpak pesanan kama karimanan lako to napilei tudiona kadipadean kasalanna. Belanna pena mamasena puang matua ya mo tu parang bu tu dio moi madona saya mola umpen lambiki. Anak kahanan la kotolan kamalilinan sia naongan ni bayo-bayo kamatean sia la umpateke ki mata kalambanan la kolalan kasalamaran. Amin. Garonto na pananunganta yamo tu makuasa tu puang usunduni dan dinna. Makuasa tu puang usunduni dan dinna. Demora kamirangi batu mitiro tuto tamanang. Den batu pira apa na posaba na tamanang atau ta anak na tu tau. Den tu tamanang belan na saki. Den duka tu tamanang belan na kamatuan. Susiduka moto tu Sakaria sola Elizabeth bainena. Disanga mo tamanang. Belan natae ebang sia nakianak na matuamo. Demi sangallo
Na Sakaria tu malaram pemala lako puang ka penomban. Yaton nalan inan pemalaran sai mitu maleka na puang matua empasitamui sia nakua lako kumua. Na perangi mo puang matua tu palakunna. Lama tambuk tu bainena na dadian misa piamuane. Tiramban liumi urangi tu kareba yato belanna matua liumo soladui. Apa makuasa tu puang matua na yatu apa na pokada inang dadi tongan moiraka na matua liumo tu Sakaria solai bainena. Yaton na dadi mo tu anakna masanang tongan tu Sakaria. Na ponnoimi peda masallo. Na pakendek pak pudian langam puang matua. Belana nakanasai kumua na pasalama tu taun na sia tae na saabiangan ni. Na pasai tu toma pasalama domai bati na Daud. Na pamanasa tu pak kamasianna lako nenek todolona sia lako lana sundunni tu pada pak dandinna maserona. Yamo tu kada mangka na pak dandian lako Abraham. Kumua lana pasalama tu taun na ia ketilendok mi tu taun na dioma itu ungkabiri i tae mo talamataku menumba lako puang sangadina latuo lan kamaseroan umpenombai tu puang lan mintu allo katuanna yatu nasanga Sakaria toma pasalama yamu tu puang Yesu na yatu anakna tu disangai Yohane yamo ladolo umpasakaran ni lalan yamo la umpasakaran ni lako taun na kumua la di pasalama kena pagari mi puang tu kasalanna tolino. Na kana saiduka pa Sakaria kumua yatu to mak pasalama mengarang susi mata allo delek kemelambi lamo unrangi tumai totuo lan kamalilinan sia kamatakuran la usolan taun na lako lalan melo susi puang kapenomban ngkamasei Sakaria moina matuamo sola bainena susi duka moto pak kamasianna lako kita belan na yatu puang kapenomban makuasa sia yatu mintu ukada mangka na pak dandian inang lana sunduni nasang yatu to umpatongan ni inang lana tiro tu pak kamasian na puang kapenomban lan katuanna yamu puang pak pasalama mintu tu to umpatongan ni la dilendokan diomai kasalan siala tuo umpenombai puang kapenomban. Amin. Ta masambayang. Puang ki puang Yesu rampokan makure sumanga mati olo malabi mi tu pandaranan mi lako kami solanasang tonto bang kisadingan mama semi lan allo katuangki. Kure sumanga tu kadami mangka mi pak perangian tula mendadi pentionganki lan unolai katuanki susi misa anak mak perangi sia lama tinuru lako indo ambe lako bapak ibu guru jo pasikolan kakangki tu unada ikan masikola minggu la abiraka mati olomi opuang puang Yesu masambayang duka kan umpanganduan te tondoki makure sumanga kan tu pak kaboromi tama te tondoki lami ben kakinan lako to mak parentaki mi pasikal mbela kan dio may rupa-rupa kara-kara sia katak sipatuan pasake mintu tommi anna tontong tu si pakaboro sia si kamasian pasikambela kan dio may bala kasanggangan lan sanganna puang ki puang Yesu kisay masambayang. Amin.
Pada moto tu Pak Nanuan allo yate di Oma Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Laheroi Balikpapan Puang Tontong Empasake Ki Solanasang SMGT luar biasa karena Kristus.